Gogoljev revizor premijerno je izveden na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Nakon skoro 4 meseca rada na predstavi, 15 glumaca je izašlo na scenu i publici željnoj premijera dočarali Revizora i Svet Sovjetskog saveza, ali s početka 80. godina 20. veka, u kojem su autoritet i birokratija itekako bliski. To sad vuče jednu potku i političku i društvenu koja je vrlo suptilno sprovedena u predstavi, ali isto je to jedan od dokaza da zapravo Gogolj funkcioniše u bilo kom društvu. Komad Revizor u sebi nosi romantični senzibilitet, kao i napetost nadrealizma i groteske, inspirisan ukrajinskom kulturom i smejava birokratiju, ali ipak stvara duhovitu priču. Za mene je to bio pre svega estetski izazov, a i s druge strane to je u ideološkom smislu nešto radikalno suprotno od carske Rusije u kojoj piše Gogolj, pa opet funkcioniše. Za rediteljku Janu Maričić pozorište je više od zatvorenog prostora, te je i ova predstava režirana za gledaoce koji se sedeći u sali nisu plašili ničega sem eventualno istine. Reprizna izvođenja predstave Revizor su 29. maja, 1. i 10. juna.